אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן. וכמה אנחנו הולכים, לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא, למקרה שאתם מבולבלים. אני מעדכן אתכם שזה בא, מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. Perang dunia ketiga akan berlaku dan itu akan terjadi di wilayah Timur Tengah atau negara Arab, yang dimana saking dahsyatnya perang tersebut, jumlah korban akan mencapai 800 juta jiwa sampai 1 miliar jiwa, yang dimana mayoritas dari korban perang tersebut adalah kaum muslimin.